Gospod Skender, čestitke za zmago v Sežani. Bilo je težko, na koncu pa vendarle 3 točke. Pa da, bilo je teško, znali smo šta nas čeka ovdje u manje od 3 dana praktički od zadnjeg gostovanja. Danas dečkima svaka čast, prve minute su pokazali jednu hrabru, napadačku, okomitu igru, veliki karakter i stvarno je bilo teško ovo izvući. U 10 dana 4 utakmice, jako teške, ali s ovom pobjedom smo stvarno napravili jako dobar posao i sad ulazimo u regularan ritam kao i cijela liga i sada vjerujem da ćemo samo biti sve bolji i kvalitetniji. Kaj ste med polčasom dejali fantom? Pa rekao sam im to što su i oni sami vidjeli da smo bolja ekipa, bolji smo u polju, opet smo dobili gol iz jedne nesmotrenosti, ali to nas ne smije pokolebati. Moramo ostati mirne glave, hladne glave i vjerovati u pobjedu i da ćemo okrenuti utakmicu, da ćemo dobiti. To su oni isto tako vjerovali i zato smo i došli do preokreta. Bili smo puni samopouzdanja, iako smo gubili, iako je bilo teško i vjerovali smo do zadnje sekunde da ćemo zabiti i za izjednačenje i za pobjedu i to nas je na kraju, taj stav i ta vjera nas je na kraju nagradila. Tokrat odlična reakcija s klopi, 2 menjavi, 2 rezervista, 2 zadetka. Pa to je ono što mi je bitno da dobijemo i da dečki dobiju potvrdu da je tim bitan, nije bitno ko počinje u nekom trenutku. Bitno je i ko uđe sa klupe, kakav će dati doprinos. Mi smo znali da imamo jako težak raspored i da u 3 dana moramo rasporediti snage. S obzirom na utakmicu u Domžalama, tako smo i napravili neke izmjene, malo strateški smo morali pristupiti ovim utakmicama i niko sretniji od mene da upravo taj impuls sa klupe nam je donio pobjedu. Na koncu je odločil gol neposredno iz kota. Ste ga že kdaj doživjeli kot trener? Pa da, trebao bi razmisliti, ali stvarno, opet kažem, kad si pravi od prve do zadnje minute, kad imaš takav pristup kao što su dečki imali, onda je nebitno kako ona uđe u gol i odakle, ali na kraju se to nagradi i to dođe u biti za dobru predstavu i za karakter dođe nagrada, tako i nama došlo na svu sreću ovaj put iz kornera. Tako da sam sretan i zbog Kvesa i zbog ostalih dečkiju što je to bio gol za bitna 3 boda. Ne moramo mimo navijačev, danas su vas podpirali s tribune i verjetno vse laže ko su navijači na tvoje strani. Pa svaka čast, stvarno mislim da je to na gostujućem terenu kad imaš ambijent kao da igraš kod kuće, to je jedan posebni osjećaj i svaka čast, hvala im. Hvala Dino. Hvala.